Pemirsa pengerau penumpang ring terminal tipe A Mengui Kabupaten Badung kauningin dahat nincap. Kepanggih kewentenang bus sampun rauh antuk ngayahin penumpang. Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Mengui Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD Wilayah 13 Bali Ahmad Erwin Rahadi Mausang pengerau penumpang kauningin nincap sayang sareng rahina katanya nih kewentenan penumpang nincap kantos satak diri rauh mangkin kata wilangan pengerau penumpang telung ngatak kantos ulung atus diri penumpang nyaburan rahina. Selahang saking kewentenan terminal kedatangan ring tanggal siki November kantos tanggal 7 November warsa kalih tali kalih likur wilangan penumpang seneng rauh ring terminal Mengui wenten 5 tali nanggu petang daso sio diri raris wilangan bus antar sarta petang daso siki armada. Mabinayan sarang bulan sedurungyane utawi bulan Oktober warsa kalih tali kalih likur kauningan wilangan pengerau penumpang ring terminal kedatangan wenten petang tali nanggu sarta 6 daso siki diri talar kewentenan bus antuk sarta petang daso pat armada. Yadeng wilangan inucap sayang majantan nincap kantos 100 diri penumpang ring terminal kedatangan. Kaptiang dumugi rasa percaya keramo saya nincap antuk ngawi gunayang layanan terminal Mengui. Parwata Bali Pos Nguningayang.